Lamsogo friends stay joto no phai kaham. Nirokni bagwi joto no congratulation. Result je sarok mani hinkhe Tripura State Co-Operative Bank ni nirok je apply khaigui exam rok pai mani pore nirokni tabuk result nokhorjak interview ni bagwi hinkhe nirokni roll number de tong nirok kaisa ke check khaigui nailadi IBPS hini je sekango IBPS ni tui nokhormani State Co-Operative Bank ni hini rok sekang tui lawa apply khaigui exam rok romani hinkhe post ni bumung assistant manager cash kam general clerk ni kaisa te multitasking staff ni joto vacancy ni nokhorjak mahai result rok nokhorjak je shortlist candidate ni bagai roll number 9 nailedi ge kaisa ke nai nailene assistant manager ni go roll number 1110015546 ge te second 1110015591 Triwangke 111200156111 Omaikene nirokno je sagani hingke belai video logoi thanai 2 ghonta sekongui thanai mahe kaisa ke sagani hingke belai kwbangma tongo haini bagui nirokno naini naileti nirokno kaisa ke nirokno video ni description o link roi ronai nirok or jaga PDF rokbo download khaigui nirok nai manai kwbangma tongma haike tongo hingke je nirok naine hingke video check khaigui nai dit video description o ekini rok nugui manai multitasking staff ni cam cash kam general clerk ni te assistant manager ni joto ni nokhorjak ke channel ko tal ko subscribe khaijak ko tongke subscribe khaigui tonglaidi daily update notification magane bagi friends omaikene support laide te omo simia ni government job ni bate private job to daily na update maga omaike horprung ke salo hingke ni rok search khaigui nai de channel tirpa job se hake dirok samung nai tugui tongke daily no maike update manai private job ni kini ron friends ono share khalai de brok bo samung nai tugui tong hangke brok bo samung khlai mana bagai hingke nai de tini na update omo seng nangnai je result ni update hingke niron friends ono je share khaima seng khailai di brok bo result brok ni naigui interview ro mana bagai hingke tini na update aseng ni friends joto no hambai